السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. عباد الله، فإن موضوع خطبتنا في هذا المسجد المبارك سيدور حول آداب استقبال الحجاج. عباد الله، ها نحن قد خرجنا من عيد الأضحى المبارك، خرجنا من الأشهر الأولى من شهر ذي الحجة التي كانت فيها الأعمال الصالحة من أحب الأعمال إلى الله تعالى. ها نحن قد خرجنا من أيام النحر التي غفر الله عز وجل فيها للمضحين بأول قطرة من دماء أضاحيهم. وها نحن سنستقبل بإذن الله عز وجل حجاج بيت الله الحرام بعد أيام قليلة، هؤلاء الذين وقفوا على أرض عرفة في يوم 9 من شهر ذي الحجة ثم أفاضوا منها عند غروب شمس ذلك اليوم، ومع غروب شمسه غربت ذنوبهم إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق
رجع كيوم ولدته أمه رواه مسلم. سنستقبل وفد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. رواه ابن ماجه. haray jiyaɓe Allah yettore wodani Allah subhanahu wa ta'ala en yettimo, en ɗaɓɓirimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ballal, en insinike ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala, en molorimo immorde bonɗum golleji men, en molorimo immorde bonɗum wonkiji men e bonɗum golleji men. kala ummo Allah subhanahu wa ta'ala fewni ko on woni fewuɗo, kala mo Allah subhanahu wa ta'ala majjini heɓanta ko mo fewnowomo. miɗo seediti, miɗo yanana ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo on lorra mo rewali si wona Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun kafidaɗo alanamo. miɗo seediti Muhammadu ko jiyaɗo Allah nelaɗo makko, yo Allah ɓeydu jam e kisiye e makko. hemon yo jiyaɓe Allah hule Allah no hana hulirede noon, wata on jaɓu mayde si wona hara ko on julɓe jebbilaniɓe Allah. yo Allah waɗu en julɓe jebbilaniɓe mo. ko waɗi ko ɓuri mawnude e nema mo Allah neminta neɗɗo ko neminirgol mo waɗugol mo julɗo. e aya goo Allah wi hemon yo yimɓe hule Allah o taguɗo on immorde wonki wooti, o tagi immorde ki wonki genda makki, o sakiti hakkundeji maɓɓe worɓe ɗuuɗuɓe e sonnaɓe. hule Allah o mo jeejindirton sabu mum jokkon enɗan ande kanko Allah subhanahu wa ta'ala o sifori e dow moɗon ko anduɗo on, ko anduɗo ko wonɗon huude kon himoreni on. e aya goo wi hemon yo jiyaɓe Allah hule Allah wowlon goonga. si tawi on huli Allah on wowli goonga, kanko Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴinanayi on golleji moɗon ɗin, o hafranayi on bakkatuji mon ɗin. wonɗo wo wonɗo mo ɗoftike Allah o ɗoftike nelaɗo, haray o malama malal mawnugal, en torike Allah yo malnu en. ɓawo ɗum jiyaɓe Allah, ande yewtereji ɗin fof ko ɓuri gongude ko haala Allah kan, peewe ɗen fof ko ɓuri moƴƴude ko peewal ngal nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama fewni en ngal e mum. piiji ɗin fof ko ɓuri bonde ko ɗi piiji sincaɗi ukkitaka diina. kala ko sinca ukkitaka diina ko majjere, majjere ko naɓata jommum kaka yiite. yo Allah dandan o danda on jiyaɓe Allah. jiyaɓe Allah, haray windande khutba meɗen on hande e nder nde juulirde hebbinande barki no fawi yiilade fi neediji jaɓɓagol hajjunkeɓe meɗen ɓen ɓe Allah arsiki yahugol hajjoya yaha ɓoroyo bakkatuji muɗum ɗin. needi ko honno jaɓɓortoɗen ɓen, haray khutba men en koye hoore ɗum yiiloto. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo lunginan ko laaɓi ɓangi, mi heɓa ko mi ɓanginana on. hara ko fi makko woni ko mi waɗiri, wona ɗaɓɓugol waccede, wona ɗaɓɓugol mantede. o waɗa on onon kadi jeyaɓe ɓenɓe no heɗito yewtere, ɓe ndaara ko ɓuri moƴƴude ko yewta kon ɓe hutora. jiyaɓe Allah, enen joni joni hiɗen yalti, en yalti e iidi donkin barkinaɗo on, en yalti e ɗe balɗe sappo arane, en yalti e ɗe balɗe sappo arane immorde e nduɗo lewru donkin, ndu tawno golleji moƴƴi e nder mayru no ɓuri yiɗede ka Allah ɗi dendanangal golleji ko gollete ko hina e nder ɗen ɗon balɗe. e hino enen jiyaɓe Allah, en yalti e nder nde julde donkirre, ñalande boraye, ñalande nde Allah subhanahu wa ta'ala yaafi layyiɓe ɓen. arande e sintere ƴiiƴan, sintude immorde e ƴiiƴan layyaji maɓɓe ɗin. he enen hiɗen fawi jaɓɓade si Allahu on hoddiri e hajjunkeɓe meɗen ɓen. ɓaawo balɗe seeɗa ni haray en fuɗɗi jaɓɓade hajjunkeɓe meɗen ɓen. ɓe annduɗa ɓe daroyke arafa, ɓe darike ka hoore leydi arafa,
ɓe dari keɗon ñande jeenayi dunkin hoti ɓay woni ɓe woni ɗon ha nange muti ɓe iwi ɗon ɓe yehi Muzdalifa ka mutugol nange ngen haray noon wondude mutugol nange nden ñalande ɗon mutidi e bakkatuji maɓɓe ɗin kamɓe ɓeɗo ɓe Allah newnani seeni hajju. Am musidɗo julɗo jogiiɗo feere welsindiɗo no waɗa no gasa ko arata hiɗa saato haray piiji no heɓo ɗi heɓotako si wona Makka. Piiji no woodi a heɓataɗi si wona ton, a heɓata ka darotoɗa. Allah wiya ɗo weeɓita malaikaji ɗin inna ɓeɗo fuu mi yaafike ɓe, ɓeɗo fuu ɓe naata e aljanna. ɗum ko Makka heɓata ɗum, ko Makka heɓata tumbum kun yahata tumboɗa e mum tawa ko rawdatun min riyadil janna, ko weenduje yandu e beeli aljanna. ko Makka marɗa ka yahata juuroɗa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, salminaɓe Allah artira ruhu e maɓɓe ɓe jaabo ma ko salminɗaɓe kon. ɗum ɗo musidɓe julɓe a heeɓi ɗum woton. ko Makka wawuɗa marɗa ka wangotoɗa taaroɗa jantoɗa inde Allah, nunnoɗa hajarul aswad, hayre nde ɓe wi ko hayre jeyande e kaaƴe ka aljanna. ko Makka heɓata ɗum, ko Makka heɓata ka yata hakkunde Safa e Marwa, a heɓata ɗiɗo si wona ton musidɗo julɗo ko ittuɗa fi hajju o a perda. ton ko heɓoto ton kon ko ɗon heɓoto, ɗon ko heɓoto ɗon kon ko ɗon heɓoto, a wawata heɓoyde nokkugo ko hina ɗon. sa dari hajju a innayi ko fijindaru wona, aya yimɓe fof no ari fotti e boowi no ñalla ɗon no toro Allah subhanahu wa taala. si tawi hina ɗon waɗɗa ɗum ɗon, kala ka waɗɗa ɗum ɗon e aduna on haray a waɗali. ko ɗum waɗi ammarɗo feere mo Allah nemini wata welsindo ha hajju ewtita ɗo hara tawaka e aranɓe windoytoɓe fi yawgol ɓen. ko honɗum habbiɗa ko ha maya, ko honɗum habbiɗa ko ha nge malakul mawti fotton, ko honɗum habbiɗa ko ha ko marɗa kon perda yaali e hille joni a landitete ɓay a heeɓi. ko honɗum darnuma, ko honɗum weddintimma, ko honɗum wonɗa satade, ko honɗum faalaɗa wadde ɓuuri yafanegol bakkatuji maɗin. ko Makka tum wawuɗa yawde hajjoya, sa hajjoyi arta hara bakkatu ma on ɓoorike ma laaɓi wayi wasi ko ñande yumma ma jibinma, kaydi ma ndi woni vide, hay hunde windaki ton, lutti sa wattay ton goɗɗum. ko honɗum an a faalaka ɗum a bonna, a faalaka yaafeede, a faalaka natude aljanna, a faalaka yo Allah winde e natoɓe aljanna. ko honɗum weddintimma musidɗo jul. ndi jawdi ndi joguiɗa ko hombo hokkuma ndi, ko hombo wi hajjoye, ko Allah. ndi jawdi ko hombo hokkuma, ko Allah. nde o faala mo wawi jaɓitude ɗum, imma o jaɓite an hara mettaki ndi a yiindi noon, ma o jaɓita ndi hara wuren a mettaki ndi kono a yiindi noon. fof himo wawi. si Allah subhanahu wa taala wonnindinima e jawdi ma duuɓi 10, duuɓi 20, duuɓi 50 a sanike hajjoyde, si Allah nangima haray fuutinowoma ala kadi ko fuutinoyma, haray wattanen yilla ɗum, haray welsidaki. ndaru ɓeɗo nangende no muta ñande Arafa, mutiɗa e bakkatuji maɓɓe ɗin si Allahu on muuyi. fillama e Abu Hurayra radiyallahu an o maaki nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala hajjuɗo tawi o waɗali golle boneji, o waɗali pankareji, o waɗali golle faasigiyagal, golle yaltugol e ɗoftare, o artay ka makko haray mo wayi wano ñande yumma makko jibinimo bakkatu hay hunde o ala. yo Allah newnan en ɗum, torike Allah enen wonɓe ka juulirde ɗo ɓen e wonɓe nande hawa an, yo Allah arsiku en yahugol totta oɗo farilla. yo Allah newnan en hajjoyen yahɓe ɓen, yo Allah newnanɓe ɓe yiltito. sa yehi kan a mettike no wayi wakkumu jonjowi e nder juuri, a mettoto tun tawa wakkilaki ƴawde, si feere no woodi a yahay ɓayan a yii ko woni ɗon kon. haray musidɓe julɓe yo Allah newnan en yahen, yo Allah taw enen kadɗen tawa eɓe noddanoɓe ɓen hajjoygol. haray eɗen fawi jaɓɓade hoɓɓe Allah ɓen,
wono nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe makiri hajjunkeɓe ɓen won hajjunkeɓe ɓen e waɗoɓe umra ɓen ɓeeɗo ko konu Allah ni. si ɓeeɗo torike Allah o jaabinanayɓe, si ɓe noddimo o noototo, si ɓe noddimo o noototo. ɓeeɗo si ɓe ɗaɓɓirimo yo yaafoɓe bakkatuji maɓɓe ɗin o yaafanto ɓe. hadith on ko ibnu majah fillimo. ko wannon hiɗen fawi jaɓɓade ɓeeɗo hafranaɓe bakkatuji muɗum ɗin. musidɓe julɓe haray wattanen yilla e mum, sabu honɗum sen ndaari o hajju ko hunde himmunde ni no hani wattanen yilla e mum. sanastaqbilu mawfura dhanbi insha allahu taala mujaba da'wati bibarakati du'ai sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alqa'il allahumma ighfir lilhajji wa liman istaghfara lahu alhajju rawahu alhakim. sanastaqbilu man baha allahu bihim almalaika kama jaa fi alhadith fi ahli arafat إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا رواه أحمد. عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الآداب الحسنة من مسائل القرآن الكريم، فقد جرت العادة في بلادنا أن نستقبل حجاج بيت الله الحرام بكل حفاوة، فإن ذلك من الآداب المحمود، إذ الحج جهاد النفس وبالمال ومفارقة الأحباب والإخوان في تلك الأيام التي سيقضيها الحجاج بمكة. فالحج يرغب فيه كل مسلم يؤمن بأركان الإسلام الخمسة، ولكنه قدر الله تعالى في خلقه. يجاهد المسلم أحيانا يرجو الحج ولا يوفق، بينما يوفق من يقل جهده، فالصبر يلزم الجميع لأنه مفتاح كل ضيق. فالذين وفقوا للحج عليهم واجبات في أداء المناسك لله تعالى، كما لهم آداب أثناء استقبالهم على إخوانهم الذين بقوا في البلاد. فمن هذه الآداب إبداء الفرح والسرور بهم وتمني ما ربحوا به من الحج وطلب الدعاء منهم وتقديم ما تيسر لذلك من طعام ولباس وإصلاح السكن وغيرها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، لأنهم رجعوا وقد خرجوا من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم، ولا يزالون في ضمان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحاج في ضمان الله مقبلا ومدبرا. عباد الله، إن دعوة الحاج أو الحاجة مستجابة بإذن الله تعالى. يجب عليهم أن يكثروا الدعاء لأنفسهم ولأقربائهم ولأوطانهم وللذين سببوا إرسالهم إلى الحج. بهذا يجبر إحسان من أنفق عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هري jiyaɓe al hiɗen fawi jaɓɓade eɗe balɗe aroje ɗo yafanaɗo bakkatuji muɗum ɗin inchallah. jaabinanteɗo du'a, sabu du'a nelaɗo men muhammadu sallllahu alayhi wa sallam mo ɓe maki yo allahu on yaafano hajjunkejo on. kala bakkatu ko waɗi yo allah yaafanomo, yo allah yaafano kala mo hajjunkejo on kadi insinani tori yo allah yaafo ɗum, yo allah yaafo on tigi. hadith on ko imam hakim an-naysaburi filli oɗo. en andi imamu naysaburi oɗo ɓe wi kana yahfadu jami al asanidi fi dunia.
hari sanaduji ɗin ka aduna sanaduji hadis ɗin hari mo hunjiɗi kanko imamu hakim kono ɓay o nawyi jillodirannomo seeɗa ta hunjaɓe ɓen sanaduji ɗin no ɗuuɗi inɗe yimɓe ɓen no ɗuuɗi watti jillodirandemo ko ɗum waɗi haray ka deftere makko eɗon andi mo moƴƴini deftere ɓeyna nde almustadrak lissahihain imamul boukhari no wallini chartiji si ƴettay hadis ko wannoon imam muslim no wallini chartiji si ɓe ƴettay hadis joni noon hadiseje maɓɓe ɓe ndaari o yiltiti o tawi wano imam muslim hadiseje ko seeɗa ɓe waɗi toon imamul boukhari no hunji 100 000 hadis selluɗe e 200 000 hadis ɗe sella joni noon ko telen 7 000 e seeɗa hadis woni ka sahil boukhari hara mo karraru on no tawa fillinnade ɗen o ndaari noon hadiseje buyɗe o yii chartiji maɓɓe ɗin no timmi e ɗen tawi ɓe ƴettali ɗe on tuma o wi kanko kadi o moƴƴini nden deftere fi hewtitagol sahihain o wi almustadraku lissahihain fi hewtitagol ɗen noon o ƴetti ɗen o waɗi ɗon kono ɓay o nawyi piiji ɗin jiiɓodiranimo seeɗa ɗon andi si goɗɗo nawyi pandi haray ko be o wallite hakkille ɗen no ɗuyto piiji ko anduno no jiiɓodira haray imamu hakim woni ko filli o hadis hiɗen fawi jaɓɓade e ɗe balɗe ɗo ɓen ɓe allah bungirani malaikaɓe mum ɓen o wasori o weeɓiti ñande arafa fof no dari fof no fewti nokku gootum fof no maapi gootum mo kala no hibba gonɗi no toro allah yo allah yaafo ɗum no mari miijoji kaɓernde mum est ce que allah newnanayi ɗum arta ɗo daro ɗo fonta juuɗe mum ɗo toro allah hara no mari feere ɗum ko marno feere ko wawatamo naɓude ɗon kon bonali cellal no woodi ko marno kon ngal bonali o wano noon mayde tawali mo ɗo e ɗum ƴetta mo on tigi ko ɗum waɗi sa hewti ɗon a tawa e be gonɗi maɗin hibba si tawi ɓernde nden no hecciɗi so ndaari nokkeli ndan sa memi makka a ronkay wata gonɗi maɗin hibbu si tawi imanu no ka nder ɓernde si a hewtiɓe wima ko ɗo nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam surra an neeɓi jangude e sira an neeɓi jangude fi nelaɗo an neeɓi nande fi nelaɗo yiya ko ɗo o wattina ko ɗo o wuuri ko ɗo o hutubayno ko ɗo o wi bayna bayti wa min bari rawdatun min riyadil janna sa yi ɗum ɗon a ronkay wata gonɗi maɗin hibbu sa yiwi ɗon a ari makka a neeɓi nande fi kaaba har na ko yiyata e télé na ko yiyata e photo nden ñande arama ɗo ya hewtu ton haray ɗa ɓuri gidduɓe ɓen hawjude hewtoygol ka suudu kaɓe ko fiyo ɗum ɓe neɓinta men ɓenna ko be waɗen juɓɓude si yahen ayi wana goto woni fottude ton joni noon si ari a hewti ɗon natugol maka nder juulirde guite maɗen fondi e ndu suudu ya ene ko ndu woni kaaba a ronkay gonɗi maɗi wata hibbu mawa ñande ɓe wi awa yahe wango ɗon on wayno to woni hara on yiltitotako ton nde ñande kadi sa ari hareɗa faala artude ha onɗi neɗɗo no yiɗi kamo kono si woni ha a yehi a wangike ɗum ɗon a gayni a fokkiti yaltude ka nder suudu a wata yawde ha yaltoya a yeƴƴitaki a yeƴƴitoto yiyando tu gonɗi maɗin hibba kadi harɗa miijo hara mi artay ɗo allah newnanaylam mi yiita ndu hara ko yore gurdan e cellal an ko ɗum waɗi musidɓe julɓe wattanen yilla hettinen fi yewgol hajju ɗum ko nema molana ndaare allah subhanahu wa ta'ala ka arafa ɗo o weeɓitana malaikaji ɗin o wiya he jiyaɓe am ɓen jiyaɓe am ɓen heɓe ɓeɗo ɓe nanu fiyan ɓe yiyalilan he hande ɓe ari hino ɓe ɗo ɓe ari o bungirana ɗum malaikaji ɗin o wiya ɓe ari ɗo koye maɓɓe no sanfiti ɓe ari ɗo hiɓe duggini poussiére no nangi ɓe ndaare ɓeɗo oyna ndaare jiyaɓe am ɓen ɓe ari lan ko ɓe sanfitiɓe hoore ɓe ari lan ko ɓe dugguɓe yani ɓe waɗi poussiére duggu no waɗi e maɓɓe hadith on ko imam ahmad bun hambal filli hadith on jiyaɓe allah hule allah towuɗo o ande neediji moƴƴi ɗin ko jeeya ɗum e piiji ɗi tawata alqur'anul karim no landi neediji moƴƴi ɗin
ko ɗum waɗi so ndaari lagine ɗo hiɗen maapi, hiɗen aani kala jooma hakkil wonɗo anndude sennindirɗo nano e ñaamu on no maapi ka men ɗo ko waɗi needi ndin no bonde ka men ɗo. Needi ndin no bonde wona rewɓe ɓen ne'i, wona fayɓe ɓen ne'i, wona sukaaɓe ɓen ne'i, mawɓe ɓen kan hewtalan hunduko. Kono ndaaren on taway no maapini no aanini. Ɓe wi noon alwaladu sirru abii, ɓiɗɗo ko gundo nene e baaba, ɓiɗɗo ko gundo nene e baaba. Baabiraaɓe men ɓen to ɓayi hari hiɗen mari baaba, hiɗen mari nene, hiɓe maapanino en, hiɓe yiɗanno en moƴƴere, kamɓe ɓe tefayno ka hiireten, ɓe tefayno ka ñalleten, ɓe tefayno ɓe wondeten, kaɓe fokkiti wo en yaaday, ka leɗɗe ko enen e maɓɓe, ka baape ko enen e maɓɓe, ka ɗaɓɓito na'i ko enen e maɓɓe, piiji ɗin fof ko enen e maɓɓe, ka ɓoro huɗo ko enen e maɓɓe. Hiɓe anndi ko wonɗa wadde. Ko ɗum waɗi si arɗa Konakiri tawi a heɓay ɗo suudu, sina ɗum a heɓatano ɗo suudu. Ɓe ɓiɓɓe ɓe marɗen ɗo hannde si en accii ɓe ɗo lutti si ɓe yeeyay ɗi marɗen ɗin, kara han ɓe darniroyta sifa ɗi darnuɗen ɗin ɗo. Ko waɗi na ɗum mappine ɓe seede mum ngo ayi kamɓe tigi ɓe ara ɓe yeyatama ɓenna min so fijiri sunnayi ɗo fof hara giteɗen no dundi no ɓuri kaya kayaru a susta men minade mawɓe men ɓen hanki kamɓe nani hay si babajo yaltini he nene ɓen anday ko hombo wowli rewɓen anday ko hombo wowli fay ɓen anday ko hombo wowli wonay ceerno en maaki imamu en maaki alajji en maaki hande kadi goto men minotako ton o taminantu ko hombo mon tawne juuɗe ka juulir darto fewndo ni ka ɓengoron taminantu oron ka nantude marɗo ɗum e townu hondu so yi taminantu kon tuma noon nantata ɓuuri ko a wowano nande kon nendi boni nedi ala en ala kadi yeƴƴitade ɗum en ala kadi darde ɗum en mapaki ɗum kadi on sikude ko afeten dollar e euro kanŋe e jaman ɗum moƴƴintinanayi ɓiɓɓe ɓen ko woni bonde kon ɗum moƴƴintinta ɓen ɓen ko moƴƴintintaɓe ko alquran ɓen ko moƴƴintintaɓe ko sunnanelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wattanen yillay ɗum moƴƴa musidɓe julɓe haray dogi aada ka leydi men ɗo jaɓɓagol hajjunkeɓe hajjoyɓe ɓen ka suudu allah hormanteru jaɓɓoragol ɓe e jaɓɓande moɓande yeɗɗunde jaɓɓoɓe kala yawɗo fewnɗo hajju yimɓe mum ɓen no heblade fi no jaɓɓora mum ɗum ko jeeya ɗum e jikkuji yettiniɗi mo waɗi moƴƴere mo hana weltanede kono noon na fawitagol ko ala feere na fawitagol ko ala feere an yahu ñawloɗa ko okkitira ñawloɗa okka si a naɓali ɗon ga ko min iwti ɗo hajju ko kaari tu woni arano beɗino yuɓɓe dele koyno moƴƴine wiye ko bienveni jaɓɓore ko hombo min iwata joni juulugol juma ɗo ta no moƴƴinana dele koye ɓe gurden fof no abbi bienveni ɓe iwti ka juma bienveni ɓe iwti fana wattanen yilla e sifa ɗiɗo ɗi fawɗen hoore men ko allah fawi en kon ƴettuɗen liɓuɗen to ƴettuɗen ko en fawaka kon fawɗen hoore men ko konko fawɗen hoore men non lorri en ko ɗum soñji en hande wonaɗi allah fawi en ɗin ko waɗi allah kanko happe ko tawi mo hoynani en julde nden si heewi joni a ronku ndiyan o wi tamo juula ka a tamoto ɗo naata e boutique ƴetta ɗon base mbama ko yaha wawa wonde koɗi fawɗen hoore men ɗin soñji en ɗi allah fawi en ɗin satta la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha allah fawali wonki sana embere feere makki haray o wi ko waɗi o hajju ko jihaadi ko tinnoragol jawdi mum ndin ko jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah hajju noon no tawa e ɗum ko ɗum waɗi hajju ko kecco foddi e hajju piiji no toon siɗa jogii ɗin hajju ko samakala kama siɗa ko a kecco hiɗa jangi hiɗa mari njooɓa on anndi on nanayno mawɓe men ɓen fuuta no heewi ka ɓen a wattatawa makka iɗen heewi nande ɗum kapular ka a wattatawa makka ko haala raɓɓinɗinaka wonɗon a wattatawa makka si a immike ɗo a yehi makka haala njooɓa
a wattatawa yawgol makka ala njooɓa dewal no woodi ha piiji no woodi ha kono geru arayɗa mari njooɓa se wona ɗum a wattatawa makka a wattatawa yawgol makka ala njooɓa ko ɗum waɗi mawɓe men no heewi makude ɗum kamɓe ɓe annduno ko ɓe woni make ande ɗum par ce que ko seppaynoɓe yaha on tuma hari a yiyay goɗɗo no yehi duuɓi jeɗɗi haray mo yehi hajju o artal taw an hande leer jeɗɗi a hewtoyi toon en yettata Allah o yi nemaji ɗi Allah nemini en la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid si tawi o yeddi ɗi nemaji ɓayle ko ɗin wona yeddede hande ata e marɗo étage tati nayyi sa fotti e makko e nabillahi wallahi kono hakkille satti si yarini en fo en ruuyay an étage goto ɗon si fokkitama ruuyede a yeeyay goto a ruuyata awa tawide alhamdulillah min bete no woodi woɓɓe hay koye pakkawoye ɓe ala ko luɓiɓe ka waala ko ñande jongalle maɓɓe yiɗi wonde ñande ɓe waali ɓe foofi ɓe foofiri kine ɗi sena ɗum ko wotere ɓe foofirta ande e mapa joddi suudu on yiyay ɗo jongalle ɓe buyka saare ɗo luuɓe si lewru hewti ɗo gila 20 haray ko Allah ta disantiri nanga ɓe ko landa kon no ɗuuɗi ala ka woni heɓade ɗon imo felliti siɗi heɓaki o yaltay le 5 haray jommum dari ka inne waɗu ɗo sona ɗum saabi on sikkude ɗum na hande noon musidɓe julɓe si Allah sortima e ɗum an a yettata Allah ndaari ñande arnoɗa Konakiri hari ko ya walino hande a heeɓi galle nokkel kaare nokkel kaare nokkel kaare magasin nokkel kaare nokkel kaare a wata wiide alhamdulillah alhamdulillah ala ni'ami yetti Allah fa amma bi nimati rabbika fa haddith nema jommaɗi wowluɗi Allah neminilan alhamdulillah yettumo sa yettimo ɓeyda la in shakartum o wi la azidannakum pellet mi ɓeyday Allah noon wiyata pellet o firta ko an wiyata pellet fottoyeɗa janngo na haala nafello Allah kanko so wi pellet o waɗay ko ɗum waɗi aray wattane yilla musidɓe julɓe ɗum ko tinnorgol jawdi mum ndin tinnora wonki mum ken serta e yiɓɓe muɗum ɓen serta e siɓɓe muɗum ɓen e nder ɗin ñalɗi ɗi hajjum keɓɓen waɗoyta makka hajju julɗo fof no faala hajjoyde kala gomɗinɗo tugale islamu ɗen jowi himo faala yawde hajju kono ko kodruyemo Allah hoddirta ko kodruye woɓɓe ko ɓe heɓi jawdi wo ko to ɓe hammata ka juuletaki ko ton ɓe hammirta ɓe yarataka ka on tigi yata waktu goto mo juuluɗa ka suudu Kaaba waktu goto 100 000 waktu a juulay ɗum e anna on ka faalaɗa o 100 000 waktu hara si heɓa waktu goto ka suudu Kaaba goɗɗo yehi ɗon waɗi lewru ange on kon gore goɗɗo yehi ɗon hajjuji 5 6 ange on kon gore o yahay ɗon umra ange on kon gore on ko koto ma non a wuuray ɗo duuɓi 45 heɗa juulude a yeddali Allah hay ñande si heɓa waktu goto ka suudu Kaaba to ta yi ko alajji en waɗi oy na waɗayde hange alajji en sasaw mo na goto holla noon yo alajji en waɗi ko faalaw ɓaye wi hari kaydi ndin montama ha laaɓi taɓe geru goɗɗum watto nder ton haray waɗanen hakkille musidɓe julɓe ɗum ko kodori e Allah mo Allah hoddirta haya julɗo no tinno wakkilo ɗo fi yahugol ɗum o ronke hawrindinede yahugol yiya ɗon mo tawata wakkilaki tinnaki Allah naɓamo ha ñande go goɗɗo go o winda hajju yahugol hajju ɓay o yeehi waynagol goɗɗo tawi on waynaɗo no mari feere yaali hajju ɓay o waynike mo wi haray teddungal ma woɓɓe windilan hajju miɗo fokkiti haray ko teddungal ma oya jooɗi uggini o lakka lakkere nden sinti arduɓe waynagol ɓen ɓe yii o wi yaadu makka wona margol feere ko yeɗede na heɓugol mbuuɗi watta goɗɗo ya makka tawi ko mo ala e fuu so woni yawde hajjoya no hawl no ko Allah yo Allah newnan en toro tun Allah yo Allah naɓe o adday no yarata noon haray musidɓe julɓe mo kala yo muñño muññagol ngol ɗum no waɗɗimo kala muñal muñño muññagol ko ɗum woni saabiwal ɓittendi son tigi muññike tun haray saabiwal ɓittere nden a heɓi saabiwal ko ittayma e ɓittere nden
haray noon ɓe hawrindinaɓe hajjoygol no fawi ɓe kamɓe kadi neediji fi tottugol dewe hajjuɗen wona wonir noon no wodani ɓe kadi no woodi neediji no wodani ɓe neediji ka jaɓɓagol ɓe e hoore siɓɓe maɓɓe wonɓe ɓen ka leydi ɗo ɓe Allah newnanali yahugol ngol wona hon ɗum feññingol welo welo feññingol weltare ka jaɓɓagol ɓe e yelagol heɓugol tono ko ɓeeɗo toni kon ka hajju e ɗaɓɓirgol ɓe yoɓe du'ano ɗum kañum kadi e ardinalngol ɓe ko weeɓani ɗum wo e newende immorde coñci ardina si kamɓe yawɓe ɓen ɓeeɓi ɓe neldi jaɓu weltora si ɓe heɓali andu feere mum heɓaki wata ɗum waddu on an kadi sa moƴƴike maɓɓe wata ɗum waddu on si a waɗali ko fi feere ala Allah tigi fawalima ko a townata haray ko wan noon e moƴƴingol alhaaliji ɗin ɓaawo maɓɓe tambito ɓeygureji maɓɓe ɗin si toluwal maɓɓe ñortike ɓaawo maɓɓe ya wattana ɓe ngal no fof ko moƴƴereji si ɓe arti ɓe du'anike ma jaaboto nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki yo Allah hafran